अहानबदा मरुओइबा पाव कदांगबंदा कुकी खुलाई पाइबसिंगना अकनबा मवोंगदा बोम यावना नोंमै कापसिनदुना लांदारखरे खुन ngakpa ani laikidre ahum sokle February 10 फाउबगी मनुंगदा लौमी सिंगी पीफम थोकपा कंपेंसेशन लेंगाकना पिथोकट्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना कोकोमी फार्मर्स विंगना चेक्सिनवा पिरकली महात्मा गांधी लैखिदबा 103 सुबा नुमित मार्टर्स डे की थोरम स्टेट की थाकता जेम हॉल पांथोक्रे एमपीसीसी नसु कांग्रेस भवन पांथोक्रे खुलंगाकपा सिंगदा सेल की मतेंग पांगलुबगीदमक मिजोराम यूनिवर्सिटी दा पीएचडी तौरीबी मैतै नुपी अमा तांथोकपा यारोय हाइना मुसु सनुलाल ना फोंदोरकले मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुरी पाउमिदेंग ताबीरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउमचा खाइना पिजरी ngasi nungthil pung ani ga minute 10 rom taba matamda Imphal West District ki Lamsang Police Station na konba kadangban amasung kongtrukta khulai matik chana paiba kuki singna bom yaungna nomai kapsinduna landarakpada khunngakpa volunteer singna handuna kapnabada khunngakpa ani laikidre ahumna sokle hairi ngasi laikidraba khunngakpa ani adudi Wangkai Eastern Ground manaktagi Michael amasung Yurembandagi khaba kawi hairi laikidraba athoba ani gi thawai yaudra hakchang sing Rims Hospital gi mokta thamkhre hairi असोकपा सिंह रिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनरी हाइरी पुंग कया नोमै कामनाबगी थौदोक अदु थोकलाबा फावबुदा सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल अमता लाक्तुना कामनाबा खामनाबा नत्रगा लांदारकलिबा कुकी खुलाई पाइबा सिंहबु तानाबा थबक अमता लौखतखिदे हाइना मफम अदुदा लैबा मियोय सिंहना हाइरकली कौक्टुकतसु कुकी मिलिटेंट सिंहना मैतै खुनतमना अकनबा मवोंगदा नोमै कापसिनदुना लांदारकपदा खुनंगाकपा वॉलंटियर सिंहना हंदुना कामनखि हाइरी अमरोमदा ngasi nungtil athengbada kuki khulai paiba singna leimakhong maning chingdegisu मैतै खुनतमना नोमै राउंड कया कापसिलखरे हाइरी February 10 फाउबगी मनुंगदा लौमी सिंगी पिथोकपम थोकपा कंपेंसेशन की सेंफम मणिपुर लेंगांगना पिथोकत्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी फार्मर्स विंग की को कन्वेनर लाइश्रम किरण हाइख्रे ngasi lamphel patal laiba united committee manipur UCM की ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंगथोक लदुना किरण हाइ मे अहुम दगे हौदुना कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरकलिबा लान असिदा चिंखोंग चिंया नकपा मफम सिंगदा लैरिबा लौमी क्याना लौ उबंगमदना वाना खांगलिबा असिगी येंगदुना मकोइगी मतेंग ओइनबा थादरकिबा सेनफम सिंग ngasi फावबा पिथोकतना लैरिबा असि करिगिनो पोइनु थादा फाव वालहौदना करंबा मतमदा वानगदौरिबनो मरमदुना मणिपुर लेंगांगना अथुगा मतमदा अवाटपा सेनफम सिंग अथुगा मतमदा पिथोकपिद्रबदी February 10 दगी मणिपुरदा लैरिबा लौमी सिंगना अकनबा खोंजंग कया मणिपुर लेंगाक अमदी मरी लेनबा सिंगी मथक्ता चंगसिलगनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना लौमी सिंगी दमक्ता थादरकलिबा करोड़ 39 हेनबगी सेनफम मणिपुर लेंगाकना लौमी सिंगदा येनथोक्तना फाजिनदुना थंबगी मरम मसिना लौमी सिंगदा हेना चिंगनबा अमा फावले हाइनसु फोंदोकी लौमी सिंगी कन्वेंशन पीरकनेना लांजना मरम ओइदुना louba yadadana laigiba sing adu loi soiduna compensation pirani haidana government na lengaakna her horpadagina thajaba thamadu hajubago pidana lai hariba ministry of home affairs ki maikei degi di lupa crore 39.6 38.6 ki aitho kanda only lomi khaki oina pina bagi compensation irakre odabu hojik phawba hariba senpham asi manipur lengaakna phajandana thambagi maram si karigino haiba wahangdu khoigi कोमी फार्मर्स विंग माइकई दगी इंगा ग थमजिंग मफम से लोमी सिंगना हारिबा कन्वेंशन दु फंगकांदा हंदक चहीगी उहौदना उहौदबा लो उहौदबा मयामदु वानबगी मतम कोइनुगी मतमदा वानगनेना सातौरमदु कोइनु लोइगरे हौजिक वाक्सिंग थाखाय जंजलखरे वाक्सिंग मनुंग सिदसु अखोय कन्वेंशन पीयुगी वाफम हजि पौ लैति मरमदुना हारिबा कन्वेंशन की पैसा से लालिबा फेब्रुआरी की तांग 10 बोकी मनुंगदा पिबीदब तारगदी अखोय कोकोमी फार्मर्स विंग लोइनना लांजना मरम मोइदना सोहलिबा लौमी सिंग पुल्लकांदा अखोय कन्ब खोगं चंगन बदि सुदे सोइदना हजरगन
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯈꯜꯂꯕꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕ PDF ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣरिस्टꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ farmers mayang awabadu koini yam matam sana hek masi lan amdi semitro si yam mari dina bina semitro leitna cha thna bole din lan to yaro dinu maram orga yang nganna koi gi ko farmer bu je koi dikha chakre aduga haiba farmer bu kina towan ba periphery ya da setla kan koi moru marang yen ba ati moina pa ma ke no hang da sat ba ade amana akoi gi changbu khudong thiba ai low uda khudong thiba mafam da akoi gi kokomi gi volunteers chalaga da nga aganda koi low khoi ba khotpa tawna koi handaki moru marang si lokpuda hauksing lokpuda achauba hoting ama kokomi gi site gi pangjiki Chahi Kudingi India Pumbada Mahatma Gandhi na laikidaba numit January 13 Martyrs Day natraga Sahid Divas haina pangthokuna lakpagum ngasisu Manipurda state ki thakta Martyrs Day ki thorom pangthokre Imphal gi Gandhi Memorial Hall da ngasi ayuk pangthokiba Mahatma Gandhi laikidabagi 63 suba chahi ki thorom aduda Manipur gi Governor Anusya Wike Chief Minister Nongthombam Biren Health amadi IPR Minister Dr Sapam Ranjan Power Agriculture amadi Industry Minister Thongam Biswajit Social Welfare amasung Skill and Labor Minister 𝐿𝐻𝐸𝐷𝐬 Mahut Minister 𝐁𝐫𝐸𝐚 𝐾𝐢𝐻 Water Resources Minister 𝐿𝐻𝐸𝐕 न्यूमाई Transport Minister ꯀꯥꯁꯤꯝ ꯕꯥꯁꯨꯝ Wabagai AC gi MLA Usam Deben Moirang AC gi MLA Thongam Santi Wangkhai AC gi MLA Thangjam Arun Kumar Kumbi AC gi MLA Sanasam Premchandra Pachoi AC gi MLA Sapam Keba Andro AC gi MLA Thongnaujam Syamkumar Oinam AC gi MLA Irengbam Nalini Lamlai AC gi MLA Khongbantabam Ibomcha Mayang Imphal AC gi MLA Kongkham Robindro amadi Nungba AC gi MLA amasung Hill Areas Committee gi Chairman Diganglu Gangmai Chief Secretary DR Vinit Joshi Security Advisor Kuldeep Singh DGP Rajiv Singh yauna Civil amadi Police ki makok thongba official kyasu saruk yaki thoromaduda Mahatma Gandhi ki mitamda Governor Anusya Wike amasung Chief Minister N Birena lutingduna lai parengkat ki amadi minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utki thoromaduga mari leinana Chief Minister N Birena pangwi sing da hai India gi freedom fighter Mahatma Gandhi na lauramba thaudang malem gi miyamna singthaduna lakli lamdam asigi yaifanaba tawramba athauba athaubi singi mafam dasu numit asina lakpada ikai khumnaba uchari loinana mipum khudingmakna maraibak mazati bunung sibagi wakalon amadi kathokpagi thongna laiminasi hainasu fongdoki Martyrs Day observation exhibition with Mahatma Gandhi mafam da kushingasi honorable governor honorable ministers honorable MLA aduga members punamang laga saranjali kali numisida mayamda laiba idamakta desigi damku laikidraba mathai kathokraba athobi sing punamang handai magai degi aduga miyam ge magai degi saranjali actually mipum kudinda mariwa mazati idamka kathokuri wakhalon aduga kathokuri sakti du leminasi haida siya sarai Father of the Nation ne haina khangnariba Mahatma Gandhi gi 63 suba laikidabagi ningsing thoram ngasi Congress Bhavan da pangthokre thoram aduda CLP leader 𝐂𝐸𝐵 MPCC gi president 𝐁𝐫𝐸𝐬 Chandra hanagi deputy chief minister 𝐿𝐻𝐸𝐷𝐬 amadi atai atopa Congress ki member singna Mahatma Gandhi gi mitamda leisu katuna ikai khomna botki thoram aduga mari leinana CLP leader 𝐂𝐸𝐵 na hai Mahatma Gandhi na violence yaudana British pu India dagi tanthokiba adu malem gi miyam pumna makna khangi malem gi looting ba ama India da lakpa matamda Mahatma Gandhi gi aroiba yahip tankiba kubamda chatuna ikai khumnaba utli United Nations phawbana mahak laikidaba numit asibu international
नन वायलेंस डे हाइना सकंगली इंडिया अमदी मणिपुर दा वायलेंस की मफम लेते मतम खरा वायलेंस ना असेंगबा अचुंबा अदु नमथरबसु असेंगबदी नोंमा नत्रगा नोंमा सोयदना थोलकनी कांग्रेस की मेंबर खुदिमक्सु महात्मा गांधी की नन वायलेंस दा थाजब थमी हाइना फोंदोकी लेखिद्रबा बापूजी महात्मा गांधी की मुद्रा तरुक लक्षुबा लेखिद्रबा नुमित अदुबु निंगसिंगबा ओइना कोई मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना इंबिदुना महापुरुष असिगी मफमदा मांगना हिंगिदा माना पामजरंबा हाइबा तारे भारत निंखा तमननबा होटनबदा माना लौबिरंबा थौगांग कया अदुबु निंगसिंगदुना कोइना माकी मूर्तिदा लई मनाम तोरसु कतना माकु निंगसिंगदबा अदुगा मांगना पामजरंबा हिंसा नतबा violence नतबा non violence ना खुलाई ओइना सिनरगा इंडिया सी तमसांगना ब्रिटिश ना लोइरम शासन तौदना लेरंबा मदुदैदा माकना लौबिरंबा माकी थौदांग ब्रिटिश को मयामना शक्ति लेरबा लेपा अमगा मतम मदुदा भारत का तेंगनबा हाइबसी अराइब नते अदुबु माकी हिंसा याउदबा अहिंसा की पांबैना अदुगुंबा शक्ति लेरंबा ब्रिटिश अदु भारत तगी हलन किना भारत तगी तानथोकिना भारत निंखा तंबा फंगौबा पुनमक्तु इंडिया नतना पृथ्वी खंगी अदुगुंबा लाइगा पांखक ओइरबा हाइबताई मियोइबगी मरक्ता पृथ्वी पुनमक्ना मागी मफमदा श्रद्धांजलि कतना मौंदा ओक नोनबा हाइबताई इंडिया दा पृथ्वी की शक्ति लेरबा लेपा कयागी मकोक सिंग लापा मतमदा माकी समाधिदा मकोक नोंदना मागना पामजरंबा पांबई सिनतना पृथ्वी दा पायमता लेरोय हिंसाना वायोलेंस ना कदोंदा माई पाओय मतम खरगी हाइबा तारे मतम खरगी दी माई पापै याय मदुना कयम कानादा माई पापै यारोय मिजोराम की मिजो जरलाइट पोलना मैते माइरोय तेरेसा निंगथौजम की एकेडमिक कैरियर दा सिंगनादुना महापु कुकी सिंगदा सोखनगदबा नोंमै मरु लैनबा सेल की टेंगबांग पीकी हाइबगी मरालदा महाकी पीएचडी प्रोग्राम कक्थलो हाइरकलिबा असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन मुसुगी माइकेदिगी वाफम खरा थमलकली मुसुगी प्रेसिडेंट थोकचोम सोनामनी वाइस प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमदास कुमन फाइनेंस सेक्रेटरी �K𝐲𝐸𝐬 सिंह अमदी अतै मेंबर सिंगना खुदेक पीदुना थादोरकवा जिरोल अमदा कुकी फुरुप की मणिपुर यूनिवर्सिटी की तोंगान तोंगानबा प्रोग्राम सिंगदा यावरि माहिरोय कियाना हंदक थोकलिबा इरांग असिदा हक्थेंगना नोंमै पाइदुना इरांग असिदा यावसिनबा कुकी नुपी सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस दा रेप तवी हाइजिनदुना लाना संदोकपा अमदी लाना प्रोपागेंडा तौबा कया अमा मुसुना हक्थेंगना थेंगनै अदु मोइनमक MU गी माहिरोय सिंगना मखोगी कैरियर अमदी एकेडमिक ता सोकदबा थबक अमत लौखत्री लोइनना ngasi फाउबा MU गी माहिरोय सिंगना इंगतप्पा मियोइबगी पुंसी अमदी एकेडमिक लाइफ पु इकाई खुमनदुना लाकली मुसुना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दा मवोंग मरिल तादबा थबक चथनबा होटनरोइदबनी हाइना मिजो जरलाइल पोल एकेडमिशियन सिंह अमदी मिजोराम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी दा खंगले करिगुंबा मिजोराम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना मिजो जरलाइल पोल की डिमांड असी इंदुना PhD तौरिबा तेरेसा निंगथौजमबु टर्मिनेट तौरकबा थोकलबदी मुसुनसु मदुदगी हेनबा थबक कया लौखलकनी हाइना चेक्सिन वा पिरकली लमदम असिगी ओइरिबा फिबम असिदा मैतै मचा ओइना सेल गी मतेंग पांगलकबा मिजोराम दा PhD तौरिबा माहिरोय अमबु मिजोराम गी माहिरोय लुप अमना PhD तौबा लेफनबा वाफम थमलकिबा अदु सलाय अपुनबा नुपी लमजिंग लुप की माइकैदगी अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली माहिरोय अदुबु मफम अदुदा PhD तौबदा अपनबा पीदनबा लुप असिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की मफमदा ngasi मेमोरेंडम अमा पिसिलगनी हाइख्रे वाफम असि ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउंगी मिफम अमदा सलाय अपुनबा नुपी लमजिंग लुप की जनरल सेक्रेटरी 𝐂𝐲𝐸𝐬 सांतिना फोंदोखिबनी सांतिना हाई लमदम असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा लमदम असिगी मियोय कियाना मणिपुर की सक्तम काइबा यारोय हाइना ngak सेंदुना लैरिबा मियोय सिंगदा अंगम मतेंग किया पांगदरी मसिगी सरुक अमा ओइना मिजोराम यूनिवर्सिटी दा PhD तौरिबी निंगथौजम तेरेसाना महाकी माइकैदगी अंगमबा सेल की मतेंग खरा अरामबाई टेंगोल की मफमदा खुसिनकी मसिदा मिजोराम की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमना महाकपु यूनिवर्सिटी असिदा तमहंदनबा हाइदुना यूनिवर्सिटी के अदुगी रजिस्ट्रार दा हौकिबा था असिगी 19 दा मेमोरेंडम पिसिनबा हाइबसी तसेंगना कंडेम तवी हाइदिबा वाफम असि यूनिवर्सिटी अमदी मिजोराम लैंगाकना येंगसिनगदबनी हाइना फोंदोखी बस हाथी अमा पेज तो बमा ममु थिदन होनर पसे कोई यानिंगे अदुन मसिगी मागी मतान सिदा कोइना मणिपुर की सीएम दा कोई लंगाता मेमोरेंडम ममु कोई संदना बसेम साजरे परमदी मागी क्लियरस मांग कोई पामदे असोमदी मोइना कथलो हाइबगी फोर्सी
yang kan namun tekan ba Mizoram hai bisi lingjal ma samana ba apun di Mizoram state si tasina ha ba aw ma thak da apun mu yamna to ba lebak ne apun khanjabani adu man karimba ma gi pesi simuna ada to ba to man da wari ma lakpat ka di ma gi punsi se mang bu ya da balina akoina ma si karam ba monda online to raga kai do raga ma gi pesi tha ba ya na ba class law ya na ba hai ba si action jagani ku siam da member ng asum action jagani BJP ki MLA taret yauna Manipur ki 𝐿𝐄𝐰𝐬 MLA tanada ngarang amuk hana Constitution of India gi manung chana separate administration PU amadi Manipur tampakta Armed Forces Special Powers Act 1958 thamu haiduna Prime Minister Narendra Modi da memorandum thaduna amuk hana taksin khrei kuki MLA sing Nungsarlur sanate letpau hawkit 𝐿𝐿𝐴𝐬 letjamang hawkip paulinan hawkip nemcha kip gen Bungzagin balte kimnau hawkip hangsing chinung thang amadi hawklet kip gena sign tawduna thakiba memorandum aduda Manipur gi phibam asi hanadege amuk hena sokchile haina memorandum aduda maral siki masigi khudam haibabu hawkiba January 23 da Kanglada Maitei legislator 38 amasung MP ani Indian Constitution gi manung chana laukiba wasak adugi ona tainabada Maitei gi lup Achauba amagi makhada namduna wasak lauhanki numit asimaktada security na khurak hangdana laiba Kangla manungda Maitei MLA ahum ikaiba pibaga loinana phuba chaiba tawkiba amadi thaudok adugi matangda chief minister na wa amata kangthoktaba asina minority oiriba tribal amadi Muslim Nepali Marwari amasung Bihari singdi karamba phibamda lairamgani haiba adu uba fangi haina maral sikhi Miyoi kayana lambi surokta ifong fongna kulai paiduna chatli adubu Central Security Force singna tampakta afaspa laitabana karisu tawbang ngamdre haina fongdoki Impalda law laitaba asina anauba law ama oirei tampakta Indian Constitution asi fail oire pumnamak asina political solution ama purakpa tangai fadre haina memorandum asida palli loinana Moredagi Manipur Police Commando sing lawthu haina taksinki Road safety ningthina khangdana gari thobana road accident thokpagi chang yamna hengat halibani haina Transport Minister 𝐂𝐲𝐰𝐬 na phongdokre wapamasi ngasi Babupura da laiba Manipur State Transport ki complex ta observance of National Road Safety Month ka mari leinana mobile awareness campaign flag off tawbagi thorongga mari leinana phongdokibani thoromaduda Transport Minister 𝐂𝐲𝐰𝐬 Transport Secretary Michael Atom amadi Transport Department ki Deputy Director David Ilangbam na athoiba mithung sing oiki Transport Minister 𝐂𝐲𝐰𝐬 na flag off tawduna awareness campaign adu hongdoki thoromaduga mari leinana 𝐂𝐲𝐻 na hai sahi sudriba angangda mama mapa oibesingna gari piduna license pidana gari thawanba ngapigani license paidana gari thauhanba road safety gi matangda ningthina khangdana gari thauba kaya amana road accident gi chang yamna hengat halibani driving school ningthina chalaiduna road safety fazana khanglaba mioi khaktada driving license issue tawgadabani traffic police amadi transport department na masagi mathau ningthijana tawgadabani amadi ngasi hogdokliba campaign asi Manipur gi miyam tinba mafam sing mahai loisang kaitel na chingba kaya da chatuna road safety gi matangda awareness pigani haiki Transport Department da leriba ai staffing su staffing limita leni district meeting da staff piva nande district da ko control dosa ko staff shortage leni sila so awa ba yam leni adugo video singa su ko enforcement kamu tarogo traffic police sorry transport enforcement to go da thabak to traffic police na for example Khamningba khamningba thaga khamni sisu machine ma sisu ko yingsi matarga sa unnecessary da prajabu hara to so thenga numit kuting tukumba report so atum leini aduni yaringe baru da so phata halo transport department haji ate state di khwaidi ki kiwa transport department ne kani khana si loire hama kiwa ma leini ko adu basi Manipur gi si da di akhoi budi ade akhoi si staff so le leini si kumba kanna to ngam ba kaino si su leini na Maroina video sing no fitness certificate ngoko
Manak nakpa health center da matik chaba doctor leite haiduna thawoi birakhidraba maman oigadoribi ama Jenims na mai pakna operation tawduna machanupa ama fangkhre hairiba patient asi wangu chuthek lekai dagi warepam ongbi oina Jemina chahi kunithoi mapuroiba warepam hemba chahi kulhumdoi makoi haujik oiriba Manipur gi phiba masina maram oiduna masagi mayumda leiba yadabadagi wangu chuthek lekai primary health center gi manakta leiba maira sangamada leibani thodo adugi matangda patient asi gi mama oiribi warepam mana fongdorakpada mahaki mamong nupi oiribi Jemina asi tha sujilaktu masang amlaktabadagi wangu chuthek lekai primary health center da haukiba tha sigi tang kuntarukta anabasi yengbina ba haiziki adumoinamak health center aduda matik chaba doctor leite haiduna anaba du yengbirakide wapam asi media gi thongda fongdoktuna miyam khangnarakpada Jenims gi maikeidagi mapam asida ambulance thabirakuna haukiba nomaizing numit ki ahing nongyai pung 13 taba matamda Jenims da yoraktuna mama oiribi amadi masu ani butek ta kaidana lehanbirei awaba taraba singi damak Jenims na tawriba asibu mahaki maikeidagi thagatpa fongdorakhi Doctor thong hangu yade doctor leite na thong hangi yade gani doctor leite na adudi patient je siba tabra haina mayam sina adudi adumaina tawta gadi akoi yaroi habi hauze ba ko hauze ba sida akoi na doctor sangje thong hangi u akoi jang tangdi doctor la ko ngai je boina potha jagi habi sibak jabi de ba wangu sithe kai gi primary health center gi jada badagi akoi ji hawa ma hawa dagi koina dugi ICTV da kai da myam happy dagi akoi sarna koi Jenims ke sar koi gi director sina ubibadagi akoi awaba se khangbibadagi sarna mathang line lawbiraga noi asoibe yade mama masa soibe yade sibe yade haina sarna ma gi alai ba thangna lingjen honna jara honna biraga akoi bunga se sigi mafam je yauna ubiraga sarna akoi imauga isuga se thawai kan biraga Amarom hairiba patient asibu Jenims ki director masa laktuna yengsin bikibaga loinana mama oibigi changba polam sing khusinakre yengsin ba chatpa duga mari leinana Jenims ki director Professor 𝐿𝐷𝐕 na fongdorakpada lamdam masigi awana taduna layeng bangamdana lairuraba kaya Jenims ki maikeidagi pangbaya ba mateng pangkhiba kya leire masida natana makhatana awa ana taduna layeng bangamdana leiriba singidamak matam chupada miyam gi mateng pangna ba leire miyam gi damak thabak thorong kya torokpa asida asoiba khara makhaide adumak leitaba nate adumak pu miyamna penthok piduna hospital asida lana khanba tawbidana ba appeal tawraduna awaba taraba patient asigi damak maike kya dagi mateng pangbirakpa singbu thagatpa fongdoki Chaurangna pung 13 mu tare bimsa si isaga loinana pegi security ga loinana receive tawraga pegi gaini da leiriba pegi doctor sing nursing staff ni apulna maji admit tawre bed number 3 da mingsalle yam thuna khoi magi condition ji khoi examine tawle doctor myam changana consultant myam tanare ro maji matam sida yam thuna cs tawdrabdi yaroi haibasi khoi myam depnare maramdi angangi heart sound na chingbaji sum khara taptharak pa haiba tare aduna kaigino matamda ma irai nimit ki ayuktagi maji masaji yekpatin ba horokba thangje leire romaijing sigi nungdang seidadi maji almost angang si kudong sadaba natra mama da natra masada kudong thiba nangagadi haidana khoi myam tanajaraga maji cs tawreraga dai phadna swengam te yaudana angang si 13 ga min yakhimanga ama taram daida kg amaga 3.1 kg lumba nupa macha ma ange Manipur dagi Assam Rifles lokthokadabani haina Manipur gi miyamna taliba demand asi sagolmang pukhau maike gi miyamna su support tawi adubu Manipur pumbagi oina lokthokpa ngainari ngei cherak asida mitang mikhai naidana thabak tawraga pukhau khamelok maike bu ingtapa tangdu leitana lehaliba 18 AR gi CO oinam akas asi lokthokpa yaroi haina the United Committee pukhau amadi makheng dolai thabi gi president thoksom sanjoina mari leinaba singi pukning chingsilakli tha asigi kuntreta khamelok ta thokiba thodok amaga mari leinana Taranipan suba AR gi CO oinam akas asi lokthokani haibagi pau fangbadagi maike adomgi miyamna apunbegi oiba mifam ama ngasi sagolmang 𝐿𝐷𝐕 community hall da pangthoklaba matung wafam asi pangmisingda fongdokibani sanjoina hai mamang chehi gi me thadagi hongduna thokliba irang asida Assam Rifles maru oina cycle da lairiba kunitoi suba AR na kuki gi maikei da leptuna maitai da landaba asida AR da thajaba thamludrabani adumakpu kuki amadi maitai haiba wakalon
तोखाइना थमलगा नकल अनिमक्ता तंगदु लेताबा हंजलकनबा होटनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा 18 AR गी CO असी लौथोखिबा तारगदी अतोपा AR बटालियन नत्रगा CO लाकपा मतमदा मखाताना करी थौदोक थुलकदगे हाइबा तंबंगमदे कुगी सिंगना 22 AR बु मकोइगी कुबामनुंगदा पाइसिनबगुम 18 AR सु पाइसिनबा होटनबदा यादबा अमदी नकल अनिमकी याइफनबा तौबीबगीदमा ITLF अमदी कोतुना 18 AR गी CO ओइनाम आकाश की मथक्ता सिरिबा मराल असे कंडेम तवी मरम असिना मफम असिदा मखातान इंग तप्पा लमदम अमा थमनबगीदमक CO ओइनाम आकाश असे लौथोकपा यारोय मसिमंगना मणिपुर की मियामना मणिपुर दगी असम राइफल्स लौथोकदबनी हाइना तालिबा डिमांड असिगी मयोक्ता माइके असिगी मियामना लेपनते मणिपुर दगी असम राइफल लौथोकनबा मियामना चंगसिलकपा खोंजंगदसु माइके असोंगी मियामना सगतुना लाक्ली मखातानासु सगतकनी अदुमकपु मणिपुर पुंबगी ओइना लौथोकपा गाइनरिङै असिदा मिटंग मिखाइ नाइदना थबक तौरिबा CO असिबु लौथोकपिगनु हाइखी कुकी मचासिंगिना सिंथक्सिदा कारा कारागा मोगी गेम साजलगा नाग लेता कुमधरागा नुमै कापसनबा सा सन मयाम अमा हातोरपा अदुगा लोइना लोइना मचिन थीबा कामपेट मयाम अमा अखोइदा फोंदोरपा मयाम लेबदगी अखोइगी प्रजासिंगना पेंदबदगी हारिबा थोकपा सुसोय सोयदना ओरंगनी मदु कनाना कमाई तौना थोकनो हाबदि खंगदे अदुगा कोइना हाइनिंगिबना मसी हौजे हौजे कया अदुम कुकी कांगुजिना कुमा कुमागा अखोइदा लांदानबा अखोइगी पुखाव माइगैसे मणिपुर पुमदा तौरिबा असुमना अखोइ पुखाव माइगैसे मोइ खुदुम चन्नबा होनबनी हाइबो वफमजिनी अदुगा ITLF अमदि कोतु अमदि कुकी ऑर्गनाइजेशन सिंगना अखोइगी लेइबा असम राइफल 18 की असम राइफल जी मोइ खुचाबी ओइबि यादे हाइबो वखलोंदा मौन एलिगेशन मयाम अमा तौरगा 22 असम राइफल मोइ खुचाबी ओइरंबा दुमाइना माजि लोकथोखरगा अखोइगी AR की अतोप टीम अमा लाकांदा अखोइगी माइगैजे हाना होगलकपदा असम राइफल की मतेंग लौरगा 22 असम राइफल की मतेंग लौरगा अखोइगी पुखावगा डोमिनेट तौनबो होनहिबा दुमाइना हौजि अनिमकी कम्युनिटी अनिमकी सब मानना मियेंदे येंगा होनरिबा 18 AR की सार आकाशता एलिगेशन में अमा थमगा मा लौथोगा हानिगी मोगी खुचाबी थमना होनबनी हाइबो वफमजिनी कोइना थमजनिजे जनता दल यूनाइटेड के लुचिंगबा नीतीश कुमार बु अमुखना बिहार के चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रबा मतुंग ngarang लिलोंग केंद्र की JDU के MLA अलहाज MD अब्दुल नासिर का उनदुना मणिपुर की मतंगदा वरी सानख्रे पटना दा लैबा CM की बंगलोदा अखनना उनखिबा अदुदा MLA अब्दुल नासिरना बिहार की NDA गवर्नमेंट बु लुटिंगलिबा बिहार CM नीतीश कुमार गा मणिपुर हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असिगी मतंगदा पुथोक्तुना वरी सानकी दमदम असिदा महौसागी फिबमदा हंजुनबा नौना सेमलिबा बिहार की लेंगाक असिनसु थौदांग लौबिनबा वफमसिंग पुखतकी हाइरि पावसिना हाइ सेंटर द लेंगाक पाइरिबा BJP पार्टी अमदी JDU पार्टी अनि असि हाना अमत्तो ओइना चटमिनरमखिबा अनि अदु पार्टी अनि की मरक्ता यानरक्तबदगी कुमजा लिसिंग अनि गा कुनिथोइगी जुनदा NDA थदोक्तुना RJD ga punduna Bihar government sem kibani adubu amukhana party ani asi yanaraktuna BJP amadi JDU ani punsinduna Bihar ki lengak sem kibani party ani asi gi fagalakpa asi gi matung inna Manipur gi lengak asi dasu awon bakhara lakpa yai hairi Maitai irol iek loina sinlol apun balup milal kanglei pakna lamdam asida lol mayek chatna hanaba changsilakpa khongjang gi manung channa haukiba chahi gi September 13 da jiribam yaungna lamdam sigi mahairoi singi oiba leiba ki thakta pangthokiba 33 lak suba maitai mayek athoi ahen changdamna kiba adugi makok mathang taraba singi manamathum handak chahi gi haukiba January 12 da laikhidraba miyam gi looting purel oidiba oza tingsubam akabana laikhidaba chahi 35 suba thorong gi manung channa yenthokre haina मिलाल की पब्लिसिटी सेक्रेटरी सोइबम अरुण मितेना थदोरपा चिरोल अमदा पल्ले थोरमसिना मना मथुम लौबा लाखौदबा महिरोई सिंगना लाक्लिबा फेब्रुवारी 3 फावबगी मनुंगदा मिलाल मयाई लोइसंगी ऑफिसगी लौबा यारगनी हाइना चिरोल अमदा पल्ले मणिपुर की मफम क्यादा हौरक्लिबा नहासिंगना माना हाइजबा लंबीदा पैसा तानबा कन्न होनरी लम चाउबा मफम खरदना चाउना इंखोल कोइदुना सेल ताली अमदी लम लेतबा मफम दसु उपाय अमा तौदुना पोचै थादुना पोथोक पुथोकनबा होनरिबा असिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगा चिंखादा यामना पिकबा लम खरदा महाउ यामना लैबा ऑर्गेनिक के पोथोक ओइना स्ट्रॉबेरी माइपांगा थादुना ओइनाम विद्यासागरना पुथोकनबा होनरी इंग लिसिंग अनिगा कुंदगी हौना इमुंगी अपोकपा अपोकपिसु सरुक यादुना सेंदोंग लेना स्ट्रॉबेरी थादुना लाक्ली विद्यासागर ना हाई जनवरी फेब्रुवारी दे हौदुना था तरुक लोम असि नोंगमदा लुपा लिसिंग
2 ahum phawba strawberry yonduna sel tanba ngami handak chahi dagi di income asi double oirani mathak makha thak semduna puthokduna hena puthok ba haure hairi yamna wana matam chupada yo thang paiduna ka hena wana suba sunate amuk thakhraga khara yengsin biraga komna sen tanba yai chahi haibadi tha tarukti puthok mapung fana puthok ngami chawrakna lupa lakh ahum dagi mari phawbagi line sel tanba ngami haina paudam lakli maramaduna aikhoi naha singna aina haizaba senfamda mai on senduna matam manghandana sel tanduna imung khuding senmitlon fagatnaba punna hotna minasi phongdorakli mafam che thanga singkhane aina strawberry thaba holpase 2020 sidagi thaba kaga dum tek hore aduga handaki sigi yanliba college na handaki sahi sigi hobune mamang sahidana makha tang tharaga oina tawe adu mamang sahida Normally income when I like the jet. This is any from Bayawe, home from Bayawe. Adu Handana Apogi, Mamang say he did Tankana upgrade away and got a sarso. School Fagadan si mission makada lamda masida quality labor ozasing putokduna apaba mahiroi putokna ba pandamda sit tall track the speaker ask and answer question respect yourself star education gi training program ngasi hyang thangda laiba kamikya pemton college ta hogdokre ngasi dege hogduna February 10 phawba nimitara ni jupna pangthokada ba training program asida school tani ga yankai humdoi dege lakpa oza chanipan ga yankai gi mathakta amadi headmaster chamaga yankai na saruk yaki thoramadu ga mari leinana star education gi acting manager Director Ranjit Josina Fongdorakpada Star Education System asi school ama ahongba puraknabagi innovative ways amane masigi training program asina oza singna apaba mahiroi puthokna ba hotnabada kudong chaba kya piragani training program asigi matung dagi di Manipur gi government school sing dagi apaba mahiroi kya ama puthokpa ngamlagani loinana ngasigi induction program asida saruk yakiba oza sing busu thagatpa fongdokpa loinana program asi pangthokpada achoba thodang lauriba lamdam asigi chief minister education minister mari leinaba officer sing amadi KP college pusu hainingai leitana thagatpa fongdorakli Star Education was launched in 2022 as part of the School Fagadansi program inaugurated by our Honorable Chief Minister of the State of Manipur. We have 253 schools that are already part of the program, and today I'm very happy to say that we are inducting a further set of 152 schools in Wave 1 that will be part of the program. In this wave, we have a 10-day induction training that will train over 850 teachers and 150 headmasters. The schools will be joining the program as soon as this training is over. Star Education deploys creative and innovative learning techniques and technology that will be used in the classroom to drive up pupil enrollments and pupil learning levels in our schools. We are thankful to the Chief Minister for supporting the expansion of the program, as well as the Education Minister. Thank you very much for supporting Star Education since its launch in 2022. National Bee Board na sponsor tawduna numitare ni jupna pangthokadaba state level basic training program on beekeeping hawdokpagi thoram ama Manipur Beekeeping and Honey Mission Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur na senduna Sanjen Thongda laiba Department of Horticulture and Soil Conservation gi conference hall ta pangthokre thoramadu da Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur gi director Hani Chara additional director K Devadatta Sharma amasung MIDS की मिशन डायरेक्टर MD जाकिर हुसैन खाना थरम की मिथुंग लेन सिंह वैना सरुक याकी National Highway 102 Impal More lambi asi fazana semgatuna chathok sasinda yamna nungai hanpegi tamak mari leinaba authority bu join non government voluntary organization gi general secretary and Bhagat Chandra Singh na thadorakpa chirolamada thagatpa fongdorakli chirolasna makha daraduna kakching lamkhai degi wangjing phauba kungna chatliba lambi asida road divider yaudaba sina gari accident toina thoktuna miyoi kya gi punsi manung matam chadana pikhamna khre hauki bechahi khara asida lambi paring asida Professor Dr. P. Pratita Devi Rims Impal West ki 𝐁𝐫𝐲𝐸 amadi Naurem Sarachandra manung matam chadana laikidre ngarang nungthil pung ani tarakpa duaida National Highway 102 lambi gi sorada thokiba laibaktiba gari accident amada thangmaiban yumnam laikai degi thokchom Gopal Chandra Singh amadi kakting makha laikai degi nongmaitem Surjamani Singh gi punsi loisin ki loinana thodogaduda miyoi ke asok apan nangki pumnama ase yenglaga JNGBO kaksingna amuka Hana Kaksing Lamkhai degi Wangjing Phawbagi lambi asida road divider hapinaba mari lainaba sigi pukning chingsilakli
Manipur Irong Chesaba Makha Laikai branch ki President BM Amjatna numit kharani ki mamangda press release karak thadok mari lainaba authority ki meeting chingsilabasu mari lainaba department response pirak tabadagi Irong Chesaba road asi matam kaktana tingjile haina BCPC Manipur Irong branch ki President afungdokre Manipur ki miyamda maroi nomga AC ki prajasingda Irong Chesaba ki yuchingna karigum bofam khara thamjari madudi sahi kaya ki mamangdagi Irong Chesaba MI Thawbal road aina khangnariba wabga AC na han lambi oiriba si sembi dun laki amuk lambi si matik amma koilas tharamme adubu karisumram khanghandana lepkhre Irong ki prajasingna angam athau lainga ka haijarabasu karigum ba mata tabidre matam khara leiraga amuk paka laraga semba horpodagi praja mayam harawnaraga khanghauduna hujur amuk lepkhre paka tharambagi ufulna miyam da ana ba kaya ohelle Misi mina thopa garina kapur pada nung napan badari sopa yawa kaya thokre asi phogoda kendra si MLA oiba Dr. 𝐿𝐸𝐸 lamdam masi ki jila parishad oiba MD Faku amade tongan damari leina basina karimata khangsin usinadana amana amade inthok insin tawduna lei basi karigino aikoi praja singbo karisu leitana lawri basi karigino irong yut singa famai basinga amadi mari leina basinga wahang khara hangjari MLA Dr. 𝐿𝐸𝐸 na karigidama asukoina sambidraba maru oikhre lambi asibo karisu thawojina lawri basi karigino khunna sigi pradhan ZP kada dalotun laikre prajamyam bu sitrabadi nakoi khunsi laibe yaroi athuba matamda haiba miyoi singa sina khunna sida laklaga lambi sembidrabadi makhal makha kayage khongjang changchalakpa madada thonglakpa afafattagi daita khudingmak MLA Dr. 𝐿𝐸𝐸 amadi lengakna pugadabani irong se sabagi apex body ama oiba ICDF su haiba khongjang asi yoksinduna hena mapung fahangadabani Hauzik paugi marak thana atenu break ama lominasi Introducing a new challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle. Sense of oneness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited sets, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and bankers. ZFC General Foundation course for SSC, banking, UPSC and MPSC. Now at Thawbal. Mega Minds, empowering the aspirants. Welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Break matungda mayam butaram nokchari ngarang masak khangdaba singna Imphal East District ke manung chanba Manjipuri area dagi miyoi ama fa ki badu security na kanna hotna badagi kanba ngamhore hairi police ki report amagi matung ina Kamdong district dagi Tamrengam Sithung Apokpa Jingmi Sithung asi Manjipuri gi mafam amadagi phakre heba paw ama fangbadagi atubada Manipur police na checksin tharang lokhatuna Imphal West ki Kangchuki mafam amadagi kanba ngamhore hairi amaromda National Highway 37 amadi National Highway 2 da nongmada changdraba yadraba potlam sing akanba security gi checksin tharanga loinana Imphal tholakre hairi Maram sadana amadi authority ge ayaba yaudana National Highway, State Highway amasung atai atopa district manungda laiba lambi sorok tingduna gari chathok chasin tawba amadi miyamda apan bapiba asi National Highway Act 1956 ki manung chana cherak piba yai haina Deputy Commissioner Kumandem Dainana order ama thoktuna khangalakli order asina makha taraduna miyamna National Highway amadi State Highway amasung atai atopa district manungda laiba lambi sorok sing tingdana ba khangalakli loinana ayaba yaudana lambi tinglamba sing logi matung ina pigani haina su khangalakli hauze roi bada maroi ba paw muhana pizari Kadangbanda kuki khulai paiba singna akan mamawongda bom yawnga nongmai kapsinduna landarakre khungak pa ani laikidre ahum sokle
February 10 फाउबगी मनुंगदा लौमी सिंगी पिफम थोकपा कंपेंसेशन लेंगाकना पिथोक्ट्रबदी अकन बखोंजंग चंगसिलगनी हाइना कोकोमी फार्मर्स विंगना चेक्सिनवा पिरकली महात्मा गांधी लेखिदबा 103 सुबा नुमित माटर्स डे की थौरम स्टेट के थाकता जेम हॉल दा पांगथोखरे एमपीसीसी नसु कांग्रेस भवन दा पांगथोखरे अमदी खुलंगाकपसिंगदा सेलगी मतिंग पांगलुबगी दमकता मिजोराम यूनिवर्सिटी दा पीएचडी तौरिबी मैतै नुपी तांथोकपा यारोय हाइना मुसु सनुलालना फोंदोरकली ngasi goina notice window na sandok jaba numidangi manipuri paw matang asi loijare mideng tabire besing wa mukha na khurumjari